Nomukena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namtata Carola Jeepy Khatapila Man of War. Mlo ngata ke ulinka ka Mr. Post, Xongi Rhangani na Dr. Joe Shirimani. Yeah, so previous if you can post a video la ka channel ngami yivonela Jeepy Khatapila ka akombela kurivaleriwa. Swikombela na vanhu vo tala va nga swi tivi ku why. Akombela kurivaleriwa la so ntani khale mi break na swona down ku why akombela kurivaleriwa. Yeah, so Jeepy Khatapila hi December do humese album. I think so it's confused akuvan ava awake or Jeepy Khatapila do humese album. Vanhu kuma yana so I research in there to Jeepy Khatapila. Fika ingena ka this channel ya conglomerate lifestyle entertainment conglomerate yeah. Leka YouTube la so lo fika ingena la fika swikukuma kwa impera Jeepy Khatapila impera do humese album ito this mta Jeepy Khatapila mi tivona kula te famba kula do humese album yona le so lo vi ke yingisela ka that video vona ka dikomisa ku dikombela kurivaleriwa ka tinsimu leti nga huma hi December vanhu kumanyana swi hindini swa 2022 swi le ka 2023 so kahle why video leyi ri linked to Mr. Post Xongi Rhangani na Dr. Joe Shirimani so tani khale mi hlamusela sweswo ku why yeah so loko u fike langutisa ka that album ku na beef yo fana ya msunu ka nyoko and then ku tlhela ku na the other beef leyi nga kona ya Solan mayivona leyi ya Solan so ka this beef song leyi ya Solan leyi a di beef ngo Mr. Post fama yingisela risimu leri beef ngo in overall a beef Mr. Post ntsena don't beef swinene swo tala no swi veri he cha ku nghena wa chava ku nghena xindlweni xo gwedla swi tele ngopfu ni hlamala ngopfu so fama yingisela risimu leri swin'wana ni nge vuli ku hey mavito va Mr. Post so famba ma yingisela risimu leriya and then loko se hi ndaka rero ku tlhela na the other song of course na ku ri vula ku ra msunu ka nyoko so this one actually a diva beef hinkwavo ka this song hinkwavo va ri ku beefini leri ri tsariwini va ku msunu ka nyoko hinkwavo a disong leyi Xongi Rhangani ti nghenela Dr. Joe Shirimani ti nghenela Mr. Post yeah so ka this song leyi Xongi Rhangani of course leti nga fika ti kombisa ku a ri Xilumani hotel and stuff like that na van'wana va yena kambe va ti-moshara and stuff like that loko di hindza kwala di fika ti nghenela Dr. Joe Shirimani fika ti kombisa ku yi mastering thyaka ka album ya Mambawulele like leswi mastering ya kona yi ri bad yana loko mo yingisela album ya Mambawulele a yi nga ri that great na yi kona kwala ka this channel loko wo scrolla laha hansi a yi kuma yi kona laha that album yi kwe hi toho leti va mutofo va khala hi tona tinsimu ta Mambawulele teto matikuma kwalaha and then loko di hetela hi Mr. Post ka mhaka leyo rhaxa xidumu di fika di kombisa ku hi yena a nga dlaya Mambawulele and stuff like that vanhu kuma yana yeah so that's why mi kuma ku Jeepy Khatapila a di kombela kurivaleriwa so I'm not sure ku di nga di kha di chava mani ka vanhu lavayani mara loko wo languta munhu loyi a nga bifiwa ngopfu Mr. Post because i bifiwe ka lera Solan a tlhela bifiwa ka na le ka leriwa ra msunu ka nyoko so maybe i chava Mr. Post I don't know ku di nga ri kha di chava mani Jeepy Khatapila Man of War yeah so hi swo swero that's why di kombela kurivaleriwa swo ku se ma swi twisisa so mi nga mi ya ti yingisela tinsimu letiyani ti kona ka that channel ya very conglomerate lifestyle entertainment yeah loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe